khona abamethembayo, khona abamethembayo. Noma imeko ingahambi kakuhle kodwa khona abamethembayo. Noma beqhwalekile enyameni kodwa khona abamethembayo. Noma bebetheka bazalwane ngazo zonke inkalo kodwa khona uhlobo labantu elibethembayo. Noma abantu behlekisa ngawe kodwa sinikezela ngoba khona abamethembayo. uYesu ezulwini uyabhala ngestori sakho. Uyekela unantandazi bazingisa-ke imihla yonke endlwini kaThixo nasemakhayeni. Bazingisa noma besopha kodwa bazingisa. Bazalwane sikhonza inkosi selimikoli nemivimba kodwa siyazingisa kumlandelelo. Imeko yami endlini ayihambi kakuhle kodwa ngizona isingisa. Emsebenzini awuhambi kakuhle kodwa ngizona isingisa kuYesu. Impilo yami yaqhwaleka kodwa ngizona isingisa kulento wayamkelayo. Abantwana bamabele kodwa ngizona isingisa kulento wayifumanayo. Izinto ezifuna zenzekanga kodwa singisa kulento wayifumanayo. Uyaqhubeka umthatha kodwa ngizona isingisa. Ngoba khona uhlobo labantu elinikelwayo kanti inkosi ithembe yena ukuze ayibathandekayo. Siyathenjwa noba siyanila, siyathenjwa noba sinyelekile, siyathenjwa noba siyabethwa kodwa siyathenjwa ekhaya. Unikezelelani? Unikezelelani sesivala mele. Funda lo. Bazingisa-ke imihla yonke. Imihla yonke bazingisa. Endlwini kaThixo nasemakhayeni. Endlwini kaThixo nasemakhayeni. Hey bathandeka, uvuyo lwabo kalibekho semakhayeni cha, kalibekho sendlini kaThixo emakhayeni kwamuntu. Nasendlini bazingisa, nasenkonzweni bazingisa, nasendlini bazingisa, nasekhayeni bazingisa. Iyathenjwa le Nkosi. Ukufundisa nokushumayela indaba ezimnandi. Asiyeki. EzingoYesu uKristu. Noma siyabetha siyeki. Noma siyangcweleka siyeki. Noma abazalwane siyagcina senganxa sonke asiyeki. Siyaqhubeka.